أزول نحضر السكيني بوس الأربعة 8 يناير 2020 كرا تقناثين وهدي تربع في المزينين ديال القبايل لا جونا سبورتيف دو كابيلين يتمرين يدي ستون كونتر للرجاء أسن بوس الجمعة 10 يناير مع جونفي 2020 غاف الخمسة مديث ذي النار ومنزول نوفمبر كتسواليم هكي يسكمل صور تربعة جيسكا يغدي بانن بلي تربعة مرة 9 نصف بريد ريكوبيراسيون ما كنت تشوفها كوين دي ضران وسناكينين لدغا يرثي ثاني الخداعيس دي ضران ذي عين مليلة نوالا إلعابن بدن ديما نسن تصالسان قدشن سبريبارين أين ديران الأولى هذه غني إماعات لانسين إلعابن ديما ينوثن غادي جديدن يوند الطبال يتسوى مكان هنا ببعيد لبسات البحانت أكد جوما ديوغالن كتيتسواليم ذاكيني رزات كيني يديوغالن ولاد نسان غار القديش تسربعت تنتساقين مرة أكد سواليم ذاكيني هين كيني كويس حضرتي اسم النغمة دي سوا عرضا باش هاد نحضر كيني هاد نحضر دا شي تساقين وديرامين تغنيت سندا جون إيف بدوال من بعد سيد سلم نوالا يلعب من يورار جيسكا صافا سان ان بون مورال مالغرين اين يدير فوالا دونك فوالا Comment ça va? Ça va bien. Au fort. Très bien. Très bien. فوالا ذاك اليوم سلماسي أكون نجيهم ذكرت كنا فينا كينين يتسوالي من دام يورار تاقين نضمع أدر بحل تيمية في دي الدول تولي مدل طوبال ذاكيني صافا أي يتسوالي ما كذا كذا Alors coach, ça va, on se présente un peu sur Allez, Smith, je vais me écoutez, comme un match de Champions League qui est important pour la qualification
contre cette équipe du Raja qui nous a posé des problèmes à Casablanca. Donc avec le plus grand sérieux du monde et bien évidemment en mettant tous les atouts de notre côté pour que le match se passe le mieux possible. Je pense que cette équipe du Raja qui est en train d'impressionner ces derniers temps. Parce qu'elle a mis notamment au dernier sur l'arrivée. Ouais, ils ont été impressionnants une fois de plus. Même leur dernier match en coupe arabe contre le WAC, c'était impressionnant. Ils ont des joueurs de grande qualité. Il faut qu'on s'attende à une opposition qui soit de haut niveau. On peut dire que le match de Raja, c'est un match décisif pour l'Algérie. C'est un match très important. On ne va pas se voiler la face, c'est un match très important pour continuer dans cette Champions League. Écoutez, bon, après tout ce qui s'est passé sur le terrain et en dehors du terrain, c'est vrai qu'il a fallu au moins 24 heures pour digérer tout ça. C'est pas facile. Il y avait un grand sentiment d'injustice, mais heureusement que ce match arrive pour remobiliser tout le monde et que là je suis confiant sur la volonté des joueurs de refaire un grand match comme ils ont été capables de le faire contre Conakry, contre l'Espagne. Des absences. Ça fait partie de la vie d'un club, donc il y a des joueurs qui sont là et qui vont donner le meilleur de eux. Merci. Merci.